A sada govorimo o osnovnom sredstvu komunikacije, odnosno sporazumevanja. Udruženje književnika Srbije usvojilo je proglas jezičke tribine srpskog književnog jezika. Ovog jutra naš gost je gospodin Mile Medić, književnik i urednik jezičke tribine Udruženja književnika Srbije. Mile, dobro jutro vam želimo, dobrodošli u jutarnji program Srećne televizije. Usvojen je proglas na jezičkoj tribini. Jeste. O čemu se tu konkretno radi? Pa evo vidite, jezička tribina radi već od marta prošle godine, nastavit će svoj rad dalje, ali je posle niza predavanja, rasprava koja se vodile u Udruženju književnika došlo do nekih već svojih otvorenih zaključaka koji su bili neophodni da se daju odgovori na ona važna, otvorena pitanja o kojima još nije postignuta određena saglasnost ili gdje postoji prosto jedna šutnja o tim pitanjima. Koja su to pitanja? Pa vidite, osnovno pitanje je šta je to srpski jezik, kako se on zove, jer ga sad već zovu svakako, vi znate da se on više ne zove svuda srpski, negdje se zove bosanski, negdje bošnjački, negdje crnogorski, negdje hrvatski, tako da eto imamo 4-5 jezika, jeli, koji su zapravo samo jedan isti jezik. Pa gde se onda to je jedno pitanje, jeli? Jedno pitanje na koje se mora se recimo reći ime jezika, jeli? Kao što svaki čovjek ima svoje ime. Treba da jezik ima svoje ime i naravno da smo došli do zaključka da je jezik jedan isti poreklom svojim starim nastankom srpski, ali da su ga kasnije drugi prosto prisvojili. Kao da je to nešto što se da prisvojiti, preimenovati u drugi jezik. To su dosta davno već učinili najprije Hrvati, ali se to gledalo nekako dobronamerno, eto kaže, pa neka bude i njihov i naš, ali međutim oni su kasnije najprije su govorili da je on srpski, ali i hrvatski, ili hrvatski, a onda su rekli nije to uopšte srpski, nego to je samo hrvatski. Mislite na vreme kada je bio srpsko-hrvatski? Jeste, eto, tako da, mislim, ipak se ne može šutati o tome, ne može se reći pa neka bude kako je tako, jer toga nigde u svetu nema. Nigde. Mi smo specifični, dakle, i po tome ovde na ovom području. Pa, znate šta da vam kažem, to je sad rezultat tih naših nacionalnih trvenja, nepriznavanja jednih drugih, međutim, treba da se setimo da sve što nas razdvaja i još će nas dugo razdvajati na ovom našem tu prostoru u kojem živimo, mogu biti vere, mogu biti nacije, mogu biti države, da sada je to više država, ali nešto što nam je svima isto, bez obzira kako ga zvali, ipak je to jezik. I ta njegova moć jezika da on spaja ljude, jer nikome ne treba, ko se god kreće u ovom našem prostoru, nikakav prevodilac i svi se savršeno dobro razumeju. Dakle, taj jezik ima jednu nevjerovatno veliku snagu da, pa se ljude koje sebe smatraju vrlo različitim, drugčijim po veri, po naciji, po državi u kojoj postoje, da su oni zapravo bliski, da su oni, da imaju jedan isti jezik i da ne treba to tako deliti, znate, i cepati kako bi to ljudi inače voljeli da rade. A koliko nas to zapravo takav stav negde generalno negde ograničava iz putova, čini nas negde ograniči? Ne znam na koji mislite stav, ako mislite na postojanje više tih jezika. Da. Pa, da vam kažem, svim silama se trude da naprave kao novi jezik. Međutim, jezik se ne pravi pa ne možete napraviti ovako na papiru jezik, jer da doneti rješenje da se taj jezik evo danas zove tako, jer jezik prave vekovi, mnogo desetina, hiljada godina se stvara jedan jezik, a onda onaj dođe koji je činovnik pa napiše
rešenje da se od danas to zove drugčije. Pa znate šta, samo to rešenje ukida ga samog, sebe ukida, jer opet mora biti napisano na srpskom jeziku. A ti ga ukini da nije srpski, ali ga moraš ukinuti jezikom i pismom, odnosno jezikom, da kažem, srpskim. Prema tome, to rešenje samo sebe da okida, jel te? Dakle, koji je vaš generalno zaključak po tom pitanju? Pa, zaključak postoje li neko rešenje? Evo vidite, znate, to je stanja i političkih rezultata stanja. Jel mislite da je politika glavni uzrok? Pa kako ne, znate, i to ne od sad, nego čitavih unazad možda 100 godina, jel? Da se tako to podnosilo, navikli smo na to, ali sada to prešlo svaku meru i vidite, svakdje niču novi jezici pod novim imenom, a radi se o jednom. A kad pogledamo malo šire, najprije da sami sebe pogledamo drugčije, onda ćemo reći, kanite se ljudi, 100 imena jednog jezika, to je isti jezik koji savršeno dobro razumeo. I pošto mi radimo u okviru Udruženja književnika, za nas su pisci srpskog jezika svi. I to pravi, veliki pisci. I hrvatski pisci, i bosanski, i crnogorski, i srpski pisci. Sve to književnost jednog jezika. Znate, on može biti književnost jednog naroda, jedne države, jednog onog, ali oni svi su pisci jednog jezika, pišu jednim istim jezikom, koji se ni u čemu ne razlikuje od drugog. Prema tome, pisci Srbije i Hrvatske nemaju razloga da gledaju na jedan na drugoga drugčije nego kao ljude koji pišu istim jezikom. To je književnost srpskog jezika. Dakle, pored svakog truda da određene situacije i ljudi pod uticajem tih situacija promene naziv jezika, norma srpskog jezika ostaje ista, ona je nepromenjiva u tom smislu. Vrlo je ružno i teško kad neko tuđi jezik proglasi svojim. Pa može se reći da je to čak i strašno. U nekim svjetskim razmjerima je to nešto bezumno. Ali još je strašnije kad srpski naučnici, recimo, to isto prihvate. Dakle, nekom ukrade ili preimenuje jezik, a vi kažete da, to je hrvatski jezik, to je crnogorski jezik, to je bošnjački jezik. To je onda još zaista strašnije kad to potvrde i naši naučnici. A to su oni morali potvrđivati. Znate, to je bio uslov opstanka. Ako hoćete ostati tu gde ste, vi morate to priznati. Ako ne priznate, idete odatle, jel? Sada su ti uslovi izmenjeni, nema više potrebe za takvim nasiljem nad naučnim pogledima na jezik i zbog toga naravno treba stvari imenovati onako kako je. A kakva je situacija sa uplivom stranih reči, izraza i njihovom upotrebom u svakodnevnom govoru? Pa eto vidite, i to je jedno od jako otvorenih, velikih pitanja srpskog jezika, jer da vam kažem, sve manje se čuju naše reči, sve više upadaju strane reči, zamenjujemo ih olako, bez obzira da li mi imamo dobre reči za to ili nemamo. Gde se najčešće dešava upravo to da koristimo neki strani izraz kada imamo adekvatan izraz u našem jeziku? Svuda. Više nema nikakvog ograničenja. Pazite, nije naš jezik sirotinski i jadan i bedan, pa nema reči. Naš jezik je jedan od bogatijih jezika. Ima za sve reči, za sve da se imenuje. Bogat je to jezik. Ali lakše se lepe strane reči, one dolaze na mesto domaćih, svežih, izraženih reči i potiskuju ih.
Koliko su za to krivi mediji i globalizacije? Da vam kažem, nije samo mediji, nego svako kogod govori doprinosi tome. Ne bih ja rekao, znate, da je to samo globalizacija, nego da je to prodor stranih reči koji dugo traje već i sada ih ima 100.000. One su se već odomaćile, to hoćete da kažete? Pa da vam kažem, pa ne može se baš tako reći da su se odomaćile, ali jezik je takav. Znate, ako ga 2-3 puta čujete jednu reč, vi ste ga zapamtili. I onda, eto, čini vam se da je nešto lepša, da je bolja, da ste obrazovani i kulturni ako govorite stranim rečima i gubite svoj sopstveni jezik. Lepotu toga sopstvenog jezika. A najgore je, znate, što se taj novi jezik i ne uči i ne zna. I većina ljudi koji govore stranim rečima zapravo ne znaju srpski. Ne znaju. A kako to da promenimo? Pa kako, znate šta, to je jako teško reći kako promeniti, ali ne možemo to mirno gledati. Zato treba pričati o tome. Možemo upozoravati, recimo, možemo učiti jezik. Od osnovne škole možemo reći, nema potrebe to, imamo divnu reč. Zašto da upotrebljamo neku tuđu koju jedva da nešto naziremo šta znači? Ili čak i ne znamo šta znači. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.